Empilweni ukulimala ngeke sikubalekele. Kodwa empilweni funda ukuyigwema into oyibona athi ingadonsela amanzi kumsele noma into obona athi ingakwenza ukuthi ulimale. Into esobala nje engakwenza ukuthi ulimale zama ukuthi uyigweme. Okokuqala njenganani njengokuthi uma umuntu ephumile empilweni yakho noma uma abantu bephumile empilweni yakho, funda na ukuthi uphume eindabeni zabo. Ungahlali eindabeni zabantu abaphumile empilweni yakho, ngoba iyona into leyo eyokwenza ukuthi ulimale more, usulinyazwa yindaba zabo. Empilweni mawufuna ipeace, ufuna nokuthula, ungahlali eindabeni zabantu abangekho empilweni yakho. Naka indaba zabantu abasempilweni yakho, musukunaka indaba zabantu abangekho empilweni yakho. Ilokho nje kuyokwenza ukuthi usurvive, ube survivor, ukwazi ukuthi uqhubeke uye phambili nempilo, ukwazi uqhubeke uphinde uphile futhi.